Čovek u uniformi partizanskog šofera stoji na ogromnom vojnom setu. Pored njega, Orson Welles lično. Najskuplji film koji je Jugoslavija ikada snimila. A taj čovek nikada nije studirao glumu. Pao je na prijemnom ispitu za glumačku akademiju. Bez diplome, bez škole. Zovu ga Paja Vujisić. Šofer Jordan u bici na Neretvi. Film nominovan za Oskara. Lice koje će uskoro znati cela zemlja. I onda rečenica koja se vuče decenijama. Da je navodno sam Welles, jedan od najvećih reditelja sveta, rekao da je ovaj samouk najbolji glumac na planeti. Snimak tog intervjua niko nikada nije pokazao. Postoji drugi papir, onaj na kome je on sam, svojom rukom, napisao koliko za njega vredi sva ta slava. Pronašli su ga tek posle njegove smrti. Vratimo se na set. Godina je 1969. Pred kamerom su statisti, tenkovi, prava vojska. Producenti su sipali pare kao da ih štampaju. A u sredini svega glumac koji nikada nije hteo da bude glumac. Tu se rađa prvo pitanje ove priče. Da li je Welles stvarno izgovorio te reči? Pogledajmo šta se zaista zna. Oba čoveka jesu bila u Neretvi, to je sigurno. Welles je igrao četničkog senatora. Vujisić je vozio kamion kroz rat. Sve ostalo se ljulja. Jedni kažu da je Welles to rekao na jugoslovenskoj televiziji, drugi da je bilo negde u Americi. Treći pričaju da je Welles rekao kako mu se dive samo dvojica, Kurosava i Vujisić. Ima i verzija da je rekao da je Amerika mala za nas dvojicu. 4 verzije, ni jedan snimak, ni jedan transkript. Mi to ne prećutkujemo. Legenda nije dokazana. Pružamo je onako kako jeste, kao priču koja se priča, ne kao činjenicu. Ali iza te legende stoji mnogo veće pitanje. Ako je čovek zaista bio toliko velik, ko je on onda bio? Jer ovaj isti čovek je svoj dar prezirao. Govorio je da gluma nije pravi posao. Da je to nešto čega se gotovo stideo. Bio je najbolji baš u onome čega se stideo. Kako je samouk uopšte dospeo u taj kadar, rame uz rame sa svetskom zvezdom? Odgovor počinje jedne noći, kada su porodici dali 24 sata da nestane. Cetinje, leto 1941. Nova vlast kuca na vrata načelnika policije Vujisića. Jedan kamionet za sve što porodica ima i gubite se. Kuća, ugled, sigurnost, obrisani za jedno popodne. Tako je dečak prvi put video kako vlast briše čoveka. Bez suđenja, bez objašnjenja. Samo sat koji otkucava. Nekoliko godina kasnije, sa 18 godina, šalju ga na Sremski front. U rovove. U najgore mesece rata. Vratio se odande zauvek promenjen. Sa dubokim, hladnim nepoverenjem prema svakoj vlasti i svakom zvaničnom slavlju. Taj pogled, dečaka kome su za jedan dan oduzeli sve, mladića koji je u rovu naučio da ne veruje nikome ko deli medalje i počasti, ostaće s njim do kraja. Jer upravo taj čovek će jednoga dana stajati pored Orsona Wellesa. I upravo taj čovek će odbijati nagrade koje drugi sanjaju. Pre toga, kako je čovek koji je prezirao scenu, uopšte završio pred kamerom. Student prava vadi revolver i upire ga u kolegu, usred fakulteta. Tako ga izbacuju sa studija. Pištolj je doduše bio igračka, plastičan, ali poruka je bila prava. Zauzeo se za studentkinju koju je taj kolega vređao i rešio stvar na svoj način. Tako se završila pravnička karijera Paje Vujisića. Glumac koji će vozati kamion kroz Neretvu prvo je hteo da bude pravnik. Pre toga je stvarno upisao prava, polagao ispite, učio zakone, a onda jedna scena sa lažnim pištoljem i kraj. Vrata fakulteta zatvaraju se za njim.
Šta čovek radi kada ostane bez škole i bez plana? On odlazi na radio. Postaje novinar na Radio Beogradu. Glas, ne lice. Nikoga još ne gleda, samo ga slušaju. Taj posao mu odgovara. Bez šminke, bez kamere, bez glume. Samo reč i mikrofon. Čovek koji će se kasnije gnušati pozornice počinje skromno, kao glas iz aparata. Onda dolazi pozorište u Panču. Male uloge, sporedne, često samo statista u filmu, neko ko stoji u pozadini i ćuti. Statista je niža grana posla. Stojiš, ćutiš, praviš masu iza glavnih glumaca. Plate gotovo nikakve, slave nimala. Većina tu propadne i nestane. On tu počinje. Ovo nije priča o mladiću koji sanja scenu. Ovo je priča o čoveku koji upada u glumu sa strane, kroz sporedni ulaz. Već smo rekli, i akademija ga je odbila. Vrata glume zatvorila su mu se isto kao i vrata fakulteta. Pa ipak je ušao. Ne kroz njih, pored njih. Prvi put pred kamerom staje na samom početku 50-ih. Film Čudotvorni mač. Sitna epizodna uloga. Ko trepne, propusti ga. Ni traga od zvezde. Ali nešto se događa. Reditelji počinju da ga primećuju. Ne zbog glume, zbog lica. To grubo, izborano, neobično lice koje kamera voli. Lice seljaka, vozača, običnog čoveka. Sredina 50-ih donosi prvu pravu ulogu. Film Šolaja. Tu se prvi put vidi koliko je taj čovek ubedljiv. Ne glumi seljaka. On jeste seljak na ekranu. Bez napora, bez teatralnosti. I to je ono što ga izdvaja. Školovani glumci uče kako da hodaju, kako da dišu, kako da plaču na komandu. Njemu to ne treba. Kod njega je radilo nešto što se ne uči. Surova prirodnost. Lik koji izgleda kao da je upravo ušao sa ulice, a ne sa časa glume. Reditelji počinju da se otimaju o to njegovo prisustvo. Njega na platno nisu izneli ambicije i ljubav prema umetnosti. Izneli su ga splet okolnosti i to neobično lice. Profesiju nije birao. Profesija je izabrala njega. Usred svega toga jedna lična stvar. Sredinom 50-ih ženi se Mirjanom. Ostaće uz njega više od 3 decenije, do posljednjeg dana. On i dalje ne misli da je ovo karijera. Za njega je to slučajnost koja se otegla. Posao u koji je upao, a ne poziv koji je tražio. Čovjek bez glumačke škole, koji glumu i ne smatra ozbiljnim poslom, stoji na pragu nečeg što ne očekuje. A pre nego što postane veliko ime, treba razrešiti čudnu stvar. U istoj porodici rastu 2 glumca i nose 2 različita prezimena. Iz njegovog je nestalo jedno slovo. 2 brata, oba glumci, oba na istom platnu, a prezimena im se razlikuju. Stariji potpisuje Vujsić, mlađi Vujsić, sa slovom J u sredini. Isti otac, ista majka, isto poreklo, 2 imena. Mlađi brat se zove Dušan, rođen krajem 20-ih, igrao u oko 40 filmova. Pre glume bio oficir mornarice, kapetan torpednog čamca. Čovek koji je komandovao ratnim brodom završio je kao i stariji brat pred kamerom. Snimali su i zajedno. Dušan se pojavljuje u Kamiondžijama, pa i u Povratku otpisanih. A u jednom filmu su rame uz rame, u Šeširu profesora Koste Vujića, gde Pavle nosi glavnu ulogu. 2 brata, isto poreklo, ista profesija i 2 različita potpisa na špici. Pa kako onda 2 rođena brata nose 2 prezimena? Tu se priča račva na 2 verzije. Po prvoj, on je sam izbacio to J. Smatrao ga je suvišnim. Slovo koje smeta, koje ništa ne znači, pa neka ga nema. Lična odluka čoveka koji voli da stvari budu čiste. Po drugoj, kriv je pop.
Na krštenju u crkvi Svetog Save na Slaviji sveštenik je, kako se priča, pogrešno zapisao prezime, bez j. A kada je krajem 60-ih sređivao dokumente, ta krštena greška se prosto prepisala u papire i tako ostalo zauvek. Te dve verzije nisu ni suprotne. Možda je greška popa postojala, a on je tek kasnije odlučio da je zadrži, jer mu je kraće ime više odgovaralo. Tuđa omaška i lična volja mogle su se poklopiti. Sigurno je samo to da je u dokumentima ostao Vujsić, a brat doživotno Vujsić. Lično rešenje ili tuđa greška. Obe verzije žive jedna pored druge, baš kao i ta dva slova. Isti taj rascep, jedan čovek, dve verzije, srešćemo opet. I to pred samim Titom. A onda dolazi još jedna pukotina. Gde je on uopšte rođen? Sam je govorio, na Cetinju. U Crnoj Gori, u kući visokog policijskog činovnika. To je ponavljao u intervjuima do kraja života. Ali Srpska enciklopedija tvrdi drugo. Tamo piše rođen u Beogradu. I dodaje napomenu da je glumac sam tvrdio kako je sa Cetinja. Dakle, čak ni mesto rođenja nije sigurno. Dva grada se otimaju o jednog čoveka. Crnogorski koreni su do duše jaki. U njegovoj lozi su ljudi od oružja. Po porodičnom predanju, predak iz Donje Morače bio je junak i vojni prvak, a deda crnogorski pravnik. Soj ratnika i činovnika iz kamenite zemlje. Otud i ono držanje, onaj prkos, ona tvrdoća koja se osjećala u svakoj njegovoj ulozi. No tačka na mapi gde je prvi put zaplakao i dalje sporna. I ime mu se dvoji i grad mu se dvoji. I tu prestaje da bude samo administrativna zavrzlama. Postaje portret. Jedno slovo manje, jedan grad više. Kao da je i sam život hteo da pokaže da ovaj čovek nikada nije bio jednak samom sebi. Dobija najveću glumačku nagradu u zemlji, Zlatnu arenu u Puli, za najbolju mušku ulogu. Godina je 1958. Film se zove Tri koraka u prazno. On igra Lađara Obrada. I žiri presuđuje. Niko te godine nije odigrao mušku ulogu bolje od njega. Lađar. Čovek sa reke. Uloga koja mu leži kao koža. Kritičari ćute, publika gleda, a on kao da je oduvek bio na tom čancu. Pulska arena tada nije bila šala. To je bio najveći filmski festival u zemlji, mesto gde se odlučivalo ko je ko. Nagrada za glavnu mušku ulogu značila je vrh struke. Dobiti je san svakog glumca sa diplomom. A dobio ju je on. Lađar Obrad, grub, ćutljiv, čovek sa reke kakvog je i sam poznavao. Igrao je ono što je živeo i to se videlo u svakom kadru. Godinu dana kasnije stiže još jedna potvrda. Postaje prvi dobitnik Sedmojulske nagrade Srbije u oblasti filma. Prvi. Pre svih ostalih. Sedmojulska je bila najviše republičko priznanje. Ne festivalska plaketa, nego državna počast. I baš nju, u oblasti filma, dobija prvi u istoriji. Država je uzela samouka, čoveka bez i jednog dana glumačke škole, i stavila ga iznad onih sa diplomama. Zvanično. Crno na belo. Trebalo bi da je to trijumf. Trenutak za koji drugi rade ceo život. A kod njega ništa. Ni slavlja, ni ushićenja. Prima nagradu kao da prima račun. Hladno. Bez sjaja u oku. Zašto? Jer nagrada govori jedno, a on osjeća drugo. Sistem kaže, ti si najbolji u ovom poslu. On misli, ovaj posao i nije neki posao. Što ga više hvale, to mu je nelagodnije. Svaka medalja je podsjetnik da je proslavljen u nečemu što sam ne poštuje. Posle Pule traže ga sve više. Početkom 60-ih igra Iliju Kaparu u Mačku pod šlemom. Uloge se gomilaju, jedna za drugom,
a on ih prima kao da reda svakodnevne poslove. Krajem te decenije nižu se i nove nagrade. Plakete se množe na polici. Žiriji ga biraju iznova. Struka ga slavi, festivali ga zovu, kritika ga hvali. S polja gledano, čovjek je na pravom putu ka vrhu. Nagrade padaju jedna za drugom, a čovjek se sve više povlači u sebe. To nije lažna skromnost. Nije glumac koji se pravi nezainteresovan. Ovo ide u samu srž njegovog odnosa prema sopstvenom daru. On ne veruje u to što radi. Veruje da je dobar, to ne može da porekne, ali ne veruje da je to vredno poštovanja. Ja ne glumim, ja se ponašam pred kamerom. Tako je opisivao posao u kome je bio najbolji u zemlji. Za njega gluma nije bila umetnost, bila je zarada. Posao kao svaki drugi, samo prljaviji. Posao kojeg se u dnu duše gnušao. I imao je svoje pravilo. Pare odmah, na ruke. Nikakve fiksne plate, nikakvog čekanja. Odigrao, naplatio. Bez duga, bez obećanja za kasnije. Nije verovao instituciji, nije verovao ugovorima. Verovao je samo novcu koji može da opipa istog dana. Koren tog nepoverenja već znamo, još od dana kada je vlast porodici za jedno popodne oduzela sve. Naučio je da papir ne vredi ništa, a da vredi samo ono što ti je u ruci sada. Tekst je tretirao isto tako slobodno. Nikada nije izgovarao repliku tačno onako kako je napisana. Reditelj napiše jedno, on kaže svoje. Svojim rečima, svojim ritmom. Scenarij mu je bio predlog, ne zakon. Glumci se obično drže teksta slovo po slovo, boje se da promene i zarez. Kod njega tog straha nije bilo. Uzimao je ono što piše, lomio na svoj jezik, vraćao kao da je upravo smislio. I skoro uvek je tako bilo bolje. Reditelj koji čeka svoju rečenicu, a dobija sasvim drugu, na kraju ćuti. Jer ta druga zvuči kao živ čovek, a ne kao papir. Tu se ruši uobičajena slika genija. Mi zamišljamo velikog glumca kako gori za ulogu, kako noćima ne spava zbog lika. Kod njega ništa od toga. On dođe, odradi, uzme pare i ode. Pa ipak je bio bolji od onih koji su goreli. To je ono što nestaje u glavu. A onda dolazi rečenica koja sažima ceo njegov život. Izgovorila ju je njegova žena, Mirjana. Bila je obrazovana, govorila više jezika, imala svoj put pred sobom. A ostavila je sve i posvetila se njemu. Radila je kao sekretarica filmske ekipe, samo da bude uz muža. Žena koja je mogla da gradi sopstvenu karijeru, postala je senka njegove. I baš ona ga je pitala pravo u lice. Dokle ćeš, Pajo, dozvoljavati sebi da se baviš poslom odvratnim i ponižavajućim? Odvratnim, ponižavajućim. Tako je žena govorila o poslu koji je celu zemlju činila srećnom. I najčudnije od svega, on se nije bunio. Nije je ispravljao. U dnu duše se slagao. Njen glas u toj rečenici nije bio glas neprijatelja. Bio je glas najbližeg čoveka, koji vidi istinu i sme da izgovori. Niko drugi mu to ne bi rekao u lice. Ona jeste. Genijalnost i prezir u njemu nisu bili suprotnost. Bili su jedno te isto. On je bio dobar baš zato što mu nije bilo stalo. Nije se trudio da impresionira. Nije se borio za poštovanje struke. Samo je bio onaj sa reke, koji je slučajno upao pred kameru i ostao. Za njega gluma nije bila identitet. Bila je posao koji uzmeš za gotov novac i ne pustiš da ti uđe pod kožu. Distanca je bila njegova odbrana. Štit od onoga čega se gotovo stideo. To je motor cijele ove priče. Sve ostalo, odbijene nagrade, beg na reku, tihi kraj, izvira odavde. Glumio je partizane, a mrzeo komuniste. Otvoreno, do srži.
lice partizanskih komandanata, vozača, boraca, a to je možda najveći paradoks njegovog života. Koren je na Sremskom frontu. Tamo je sa 18 godina video stvar koja ga je zauvek zgadila. Pred kraj rata, na nekoliko dana od mira, saborac je prislonio cev uz sopstvenu ruku i povukao oroz, samo da se izvuče kao ranjenik i ne ode u posljednji juriš. 18-godišnji Vujsić je to gledao izbliza. A posle rata se taj isti čovjek vratio kao komesar. Heroj na papiru. Mladić iz rovova to nije mogao da svari. Gledao je kako pravi borci ostaju u blatu, neki i u grobu. A onaj koji je pucao u sebe da pobegne, sada deli pravdu i nosi crvenu zvezdu. Tu se nešto u njemu zatvorilo, za stalno. Kukavica nagrađena. Hrabri zaboravljeni. To je ono što je u njemu ubilo svaku veru u novu vlast. Po danu nosi partizansku uniformu pred kamerom. Po noći ne krije šta misli o onima koji tu uniformu stvarno slave. Isti onaj rascep kao i sa 2 imena, samo sada u ubeđenjima. A onda priča koja se prepričava do danas. Leto je. On je kao i obično negde na reci. I tu dolaze ljudi iz službe. Kažu mu da pođe s njima. Nije bio ni obučen kako treba, izvukli su ga praktično u potkošulji. Vode ga na zatvorenu projekciju Neretve, u Beli dvor, kod Tita. Tako je došlo do jedinog susreta ova 2 čoveka. Po anegdoti, Tito ga je pitao za ulogu. A on je odgovorio drsko, u svom stilu, nešto o tome da je samo šofer Jordan i da nije obučen za društvo maršala. Tito ga je navodno odveo u zasebnu sobu. Doneli su viski. O čemu su pričali, nikada nije ispričao. Ni reč. Tu tajnu je odneo sa sobom. Čovek koji je o svemu imao oštru rečenicu, o ovome je ćutao do groba. A baš to ćutanje pojačalo je legendu. Svako je mogao da zamisli šta hoće. Po istom anegdotskom sloju, znao je i da imitira maršala, da mu kopira hod i govor na opštu zabavu ekipe. Drskost za koju je drugi išao u zatvor, njemu je prolazila kao šala i ništa mu za to nije bila. Sigurno je samo jedno. Taj jedini susret sa Titom se dogodio krajem 60-ih. To stoji. Sve oko njega, potkošulja, otmica sa reke, viski, drske replike, to je sloj koji su tabloidi godinama doterivali. Verzija, ne dokaz. Snimka razgovora nema, zapisnika nema. Postoji i ona pripisana rečenica, navodno bačena na setu. Sad imamo vojsku, hajde da smaknemo Tita. Zvuči efektno, ali izvora koji bi je potvrdio nema. Tvrdo jezgro je samo jedno. Igrao je ono u šta nije verovao. Godinama. A vlast ga nije dirala. I tu je još jedan paradoks. Čovek koji je prezirao režim bio je praktično nedodirljiv. Previše voljen da bi mu se nešto desilo. Štitila ga je upravo ona publika pred kojom je glumio tuđe ideale. On je vlast prezirao, vlast ga je trpela, a prava ljubav, ona ogromna, narodna, čekala ga je negde sasvim drugde. Ne u kabinetima, ne na projekcijama, nego u kabini jednog kamiona. Na ekranu su bili nerazdvojni. U životu se nisu podnosili. Dvojica vozača kamiona, Paja Čutura i njegov Jare. Cela zemlja ih je gledala kao najbolje drugare, a iza kamere hladnoća, nervoza, 2 čoveka koja jedva čekaju kraj snimanja. Serija se zvala Kamiondžije. Tu se rodio lik koji će ga obeležiti zauvek. Paja Čutura. Vozač u radnom mantilu sa fajronterskim humorom. Epizode su krenule početkom 70-ih i odmah pogodile pravo u srce publike. Cela zemlja je sedala pred ekran kad bi krenula serija. Kamiondžije su postale deo svakodnevice. Replike su se prepričavale, scene pamtile, likovi voleli kao rođaci.
Za mnoge gledaoce ta dvojica su bila prava braća sa druma. Partner mu je bio Miodrag Petrović Čkalja, najveći komičar svog vremena. I tu je počeo problem. Čutura je voleo da glumi suvo, prirodno, bez ijednog viška. Čkalja je bio drugačiji, preterivao je, vukao grimase, igrao za posljednji red. Baš to ga je izluđivalo. Ta razlika u stilu pretvorila se u ličnu netrpeljivost. Dva najveća imena ekrana, a između njih hladan zid. Pa zašto je onda uopšte pristao? Po jednoj verziji zbog para. Honorar je bio presudan argument. Ne prijateljstvo, ne uloga, ne ljubav prema seriji. Cifra na ruku. Isti onaj princip po kome je živeo. Odigraš, naplatiš, odeš. Tu se vidi koliko duboko ide njegova logika. Najomiljeniju narodnu ulogu svog života igrao je kao smenu koju treba odraditi pored čoveka koji ti ide na živce. Maska je radila savršeno. Suština je bila sasvim druga. Ljudi su voleli prijateljstvo kojeg u stvarnosti nije bilo. Uspeh je bio prevelik da bi se stalo. Iste godine stiže i ceo film, Paja i Jare. Publika je tražila još, producenti su računali zaradu i mašina je nastavila da radi. A skoro 10 godina kasnije, kada je sve to već bilo prošlost, ponovo seda u kabinu, snima se Kamiondžije opet voze. Nova generacija gledalaca dobija svog Čuturu. Stari obožavaoci vraćaju se omiljenom liku. To je cena koju niko nije video. Slava koja se gradila na nečemu što on nije želeo. Kraj 70-ih i početak 80-ih su njegov vrhunac. Lice koje zna svako dete. Glas koji prepoznaje cela zemlja. Prvo poštar i oca u povratku otpisanih. Mirni, dobročudni čovek koji isporučuje pisma usred okupiranog grada. Uloga koju publika odmah prima k srcu. Potom dolazi i najviša potvrda struke, po drugi put. Druga zlatna arena u Puli, 77. Za čitav niz uloga odjednom, Hajka, Beštije i još nekoliko filmova iz te godine. Drugi put na vrhu. Drugi put bez radosti. Prima i to priznanje onako kako prima sve. Kondukter Krstić u filmu Ko to tamo peva. Čovek koji u starom autobusu naplaćuje karte dok se oko njega ruši ceo svet. Mali, tvrdoglavi službenik koji do posljednjeg časa brani svoja pravila. Taj film će 2016. na glasanju 30-ak kritičara Jugoslovenske kinoteke biti proglašen najboljim srpskim filmom svih vremena. I Milutin u Maratoncima. Najstariji u porodici grobara, čovek od preko 100 godina na ekranu. Iako u priči okružen smrću i pohlepom, on je taj koji nasmeje salu. Replike iz tog filma postale su poslovice. Narodni govor ih je progutao i zadržao do danas. Te dve uloge su kruna svega. Posle njih, kad neko pomene jugoslovenski film, prva slika u glavi često je baš on, u uniformi konduktera ili kao matori grobar. Postao je simbol cele jedne kinematografije. Srpska kritika će ga kasnije nazvati vulkanom glume. A iza tog statusa stoji i ranija potvrda. Još 1973. poneo je Grand Prix festivala u Nišu za ulogu u Razmeđi. Sve to vreme iza brojki stoji ogroman rad. Po nekim spiskovima 177 projekata kroz karijeru, 100 snimanja, 100 dana pred kamerom. A baš tih godina na jednom beogradskom setu sreo se sa čovekom iz sasvim drugog sveta. 1982. u film Sutton dolazi Karl Malden, Amerikanac sa Oskarom, rođeni Mladen Sekulović. Dva glumca na istom platnu, jedan koji je prešao okean i osvojio Hollywood i drugi koji beži na splav na Savi. Posle zajedničkog rada, Malden je o njemu rekao rečenicu koja se i danas pamti, da se glumci kao Pavle ne stvaraju, nego se rađaju. Dok mu reditelji nude uloge, dok ga novinari jure za intervju, on bira tišinu.
Premijere bi izbjegavao kad god je mogao. Hvalospeve nije slušao, kao da ga je svaki novi aplauz gurao još dalje od onih koji plješću. To je čudna matematika njegovog života. Vrhunac slave bio je istovremeno i vrhunac usamljenosti. Što su ga jače voleli, to je on bio dalje. I u tim istim godinama radio je nešto što publika nije razumela. Iznova je odbijao nagrade. To nije bila poza. Po pojedinim pričama odbio je nagradu Avnoja, najvišu državnu počast koju je zemlja mogla da da, krunu svih državnih nagrada, vrhunac koji su drugi umetnici sanjali decenijama. Dobiti je značilo ući u zvanični panteon. Rekao, ne, hvala. Odbio je i Slavicu u Nišu. Druge nagrade je puštao da prođu kao da ga se ne tiču. Čovjek kome je cijela zemlja htjela da uručuje plakete, sistematski je okretao glavu. To nije bila slučajnost. Bila je sistem. Za ljude oko njega to je bilo neshvatljivo. Glumci se otimaju o svaku plaketu, a ovaj odbija i najveće. Nije to radio iz besa, niti da bi pravio scenu. Radio je to mirno, kao čovjek koji jednostavno ne želi ono što mu se nudi. Na samom vrhu sve više je živeo na splavu, na Savi. Sam, sa vodom i tišinom, daleko od reflektora i novinara. Slika je gotovo nestvarna. Najpoznatiji glumac u zemlji sedi na drvenom splavu, peca, ćuti, gleda u maticu. Bez šminke, bez ekipe, bez publike. Čovjek koga svi traže nalazi mir tek kad ga niko ne nalazi. Za njega su nagrade bile produžetak iste te glume od koje je bežao. Lažni sjaj. Tuđa potreba da ga slave. A on je hteo suprotno, da ga puste na miru. Razmera govori sama. Decenije rada, ime poznato svakom čoveku u zemlji, a taj isti čovjek se trudio da od svega toga pobegne na vodu. Čovjek koji se metodično povlači iz sopstvenog života na javnoj sceni. Tu odluku je doneo hladne glave, dok je još bio na vrhu, dok ga voli cijela zemlja. Seda i piše uputstvo za sopstvenu sahranu. 6 godina pre nego što će umreti. Poruka je jasna i hladna. Sahranite me tiho, bez gomile, bez govora. A o mojoj smrti javite tek nekoliko dana kasnije. Sam bira kako će nestati. Ti godina igra svoje najveće uloge, baš dok piše to uputstvo. Po jednoj verziji tražio je samo ženu i jednog sveštenika, ništa više. Po drugoj, ženu i 6 sveštenika koji tiho pevaju i objavu smrti tek posle 3 dana. Jedan sveštenik ili 6, a u nekim prepisima nestaje jedna jedina reč, komunista. I baš ona menja sve. Po tom čitanju nije tražio 6 popova. Tražio je da nad njegovim grobom ne stoji ni jedan čovjek vlasti koju je prezirao. Ima i tabloidni sloj. Pojedine novine tvrde da nije ostavio 1 testament, nego čak 3. Drugi prepričavaju stihove koje je tobože zapisao pred kraj. Detalji koje niko ne može da proveri. Selavni ljudi obično brinu o tome ko će im doći na sahranu, ko će govoriti, kakav će biti spomenik. Njega je morila suprotna briga, da na sahranu ne dođe niko suvišan. Planirao je sopstveni odlazak kao čovjek koji zatvara vrata za sobom i ne želi da iko gleda. Doslovan tekst, broj sveštenika, tačne reči, sporna komunista, to nije usaglašeno po raznim prepisima. Original testamenta čuva Adligat, a njegova integralna verzija je javno predstavljena. Sporno ostaje tumačenje pojedinih prepisa i popularnih verzija. Pošteno je reći, tu postoji praznina. Onaj koji je celog života odbijao da bude proslavljan, sada je i svoju smrt pretvorio u posljednji čin povlačenja. Sveštenik spušta čoveka u zemlju. Pored groba
Samo jedna žena. Tako je otišao čovjek koga je voljela čitava nacija. Leto 88. Bolest dolazi naglo. Rak koji ga za nekih 3 mjeseca obara. Čovjek koji je decenijama bio stamen i grub, topi se za 1 sezonu. 1. oktobra te godine njega više nema. Umire u Beogradu, brzo i tiho, kao što je i tražio. Sahrana je sprovedena po njegovoj volji, na novom groblju, gotovo bez ikoga. Samo supruga Mirjana i sveštenik. Ona mu nije rekla koga opojava. Čovjek koji se molio nad njim nije znao da pred sobom ima jedno od najpoznatijih imena u zemlji. Država koja je znala svaku njegovu repliku za smrt je saznala kasnije, tek kada je sve već bilo gotovo. Bez kolone, bez govora, bez kamera. Taj prizor je suprotnost svemu što se očekuje. Kad ode veliki glumac, obično se diže cela zemlja. Komemoracije, naslovne strane, redovi pred kovčegom. Kod njega prazan grob i jedna žena koja čuva tajnu. Najveća zvezda otišla je kao potpuni stranac. I to ne slučajno, nego tačno onako kako je sam naredio. Sada se sve niti spajaju u jednu tačku. Ono dvojstvo imena koje smo razvlačili kroz celu priču ovdje dobija posljednji obrt. Na kraju njegovo ime nije ni izgovoreno. Onaj princip para na ruku i bega od slake počasti doveo ga je tačno ovdje. A reka tišine kojom je bežao od publike ulila se u ovaj nemi grob. Sve što je radio cijelog života vodilo je ka ovom prizoru. I tek posle svega došlo je priznanje koje on više nije mogao da odbije. Država je izdala poštansku marku sa njegovim likom. Čovjek koji je bežao od počasti završio je na koverti. Putuje po celoj zemlji. Njegovi rukopisi i lične stvari smešteni su u legat jednog beogradskog udruženja. Glumačka nagrada koja danas nosi njegovo ime dodeljuje se u Nišu mladim i starim glumcima. A Mirjana, žena koja ga je nadživela skoro 4 decenije, otišla je tek nedavno, isto tako tiho. Uz 2-3 ljudi, urna spuštena u istu porodičnu grobnicu. Ista mera ćutanja kao i kod njega. Do kraja je čuvala njegov način. Legendu o Orsonu Wellesu ostavljamo onakvom kakva je bila, nedokazanom pričom. Sam razmer tog čoveka ne traži potvrdu sa strane. Bio je čovek koji je postao slavan upravo onim što je smatrao poniženjem i koji do posljednjeg daha nije pristao da se stopi sa tom slavom. Što su ga jače voleli, to je čvršće branio razdaljinu između sebe i sopstvene slike. Njegov čutljivi, prazni grob nije bio poraz. Bio je posljednja, najdoslednija uloga čoveka koji je sve odigrao po svome i otišao bez aplauza, jer ga nikada nije ni tražio. Ostaje pitanje pred kojim svako stane. Ako biste i vi mogli da odete tako, bez gomile, bez govora, bez svog imena nad grobom, da li bi to bio vrhunac slobode ili najveći beg od ljudi? I šta to govori o ljubavi cele zemlje, ako čovek koga svi vole bira da umre kao niko?